شخيلهم دكتنش بو قرتي ما انك نافستي حكومتي دنا دخوازه مش حكومتي وقرتي بردن شبو خوشك او اتفاقيه السري مش بو زماجي ياك دخوازه ما قرتينن دخوازه ما تعترافي بزمان ما بكي كرديات بكي يا دواجي يا سياجي از بانكا مش بو ملت شما درنا كبي كسيكو باراسنا ما كرنا هابن كسيكو ناشن باجاري ما خرابي دكاني ما خرابي خاني ما سلمت بي خواري هابن يعني وانا فكر في داي جبو ما ام بانكا مش بو ملتي باجاري قامش درباسيه بكر حتى ديركي يعني قرك دركب لنا وجبو مالباتي قرتي قواتن بردان اش بوات بجم يعني او قرتي قواتن بردان يعني وانا الظلم ديت جنب حكومتي بيتش الظلم خوارن بيتش اللي خصنا جو خوارن اللي دانا جو خوارن يعني اهين هفالي واد نافلا بي وادن او كسانا او قرتي هان مالا بجم وبو مالا هفالي وبو كيلك وبو بوراتن قرتن يعني تشما وجبو درنا كلم مالباتي شما درنا كلم شما يعني ترس هي يعني خلاص ويترسي بشكين بلاوي يعني ويترسي بشكين خيو شام از نار شعبي از نار شخص مش شام من لازمه قامش مش من لازمه شخص مثل قامش من شام مش من لازمه حاله مش من لازمه بس دركبن بس يعني حياه كان جابلت الرازاي مني يعني افكرتي فكر في داي يعني في داي لا عندك يعني في داي جالك يعني خدان يعني وقت شهادته يعني انا حاسب الشهيد جماعه از بهفين ملت قجدر كيفن روج خو از بهفين مالباتي قرتيا لجاني ما قرتيا روج خو عيار بكن جبوا حركه زانبه هم شحافتيه بكن سيروج دروج ام زانبن شبكو جانا جي امجي بينا حسن افراستيه بيجم امجي بينا حسن از بهفين مش مالي مالباتي قرتيا روج قدر كيفن روج خو بحدين شحافتيه سيروج من در كيفن باشتره او سيروجي خديه دكاناجي خديه محلات خديه يجي نيجي ساعتي دشكاري خبقري قربانات شعبي وجي باش كذا بدين مالباتي كرتيا هكذا زاروكي وبانا ولا تشكربا بس زاروكي وبانا يعني زاروكي وبانا ولا تشكربا رجال بخوي امتارا ياسين رجال بخوي امتارا ياسين زندانا مسكينة الياسير ما درخينة زندانا مسكينة الياسير ما درخينة زندانا مسكينة الياسير ما درخينة میرو خودی اسیرانه چهار مهنه عمل کلانه عمل شارعانه رازانه من راز نادن اگر حکومتی سوریه باند که به من انگیما چکیده انگیما چمالی حساب زاروکه من چمالی حتی را زندان داد چه دکن زاروکه من نبشر دهاتن زاروکه من این سیحاوه دارین تشت سلاحی ویدی سر ملوی بی و ایشحال کن بان مظلومی عبدی دکن اگر هاو انگیما جه قبول نکن سمش دهودا قبول نکن اب قبول نکن جبر سر خلی زاروکه منه اگر انگیما جه ملا فرمو کرم که وا اسیرناب درخینه اصلا همنا گرتینه نه اسیرنه اگر غایت که خواه ملت را هنسه ملتی کرد را هنسه ملا به این دیماجه خراب کن اما اشکره ده بیشن یعنی برام دبینن جمیله وان هن رشته و هم منصفت ما بنه وان ده هن سر خیلی زارو که مایه نه والله وقت اشتیم قبول یا ملا این دیماجه خراب کن یا زارو که ما بردن ور نام ما